Tātou amata mua se talo lei fefi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ia wale tua o le mātou te mā. Bless your name. Mātou te moli le vi inga ma le taulanga o le loto whaafitai lau fio le nei fiafi. Ono o lau tau singa ma lau puipuinga i lo mātou ola. Mai lawa le tawhawata se o mātou au lia mai nei tū la fiafi te mā. Mātou te whape atu. Ia vi ia, ma vi ia, ma vi ia pēa o lau fio. Awana se no oe, se manu o pēnei o awhe mai ni mala, ma ni whala me lawe. Mai se o le whai ngā malanga le mariuma le oti lo mātou. Mātou te whaafitai a lau fio. Sa e le tu la foina i mātou le nei aso. Sa e leo leo, sa e pui pui, sa e mua mua, sa e mulmuli. E te manutia lo mātou whafo ma lo mātou whale. Le li e lo mātou atua. Ia fo i atu la le vi inga ma le whane tanga i lau fio i le nei o fiaku. A wae lea ia se mea o ia i mātou. Mātou te watu i lau fio. Yes, Lord. Amen. Nā o le taulanga, o le loto, o le whaafitai, o le whaamanu, ma le whane ne enga e mo moli lea i lau fio. I le nei o fiafi. Ta maora mātou sauni, mātou te fola fola lau upulo mātou atua. Ta mātou te leilo se mea, mātou te vai vai o wao i mātou tangata. Ne ala lea mātou te muai na mātou te talo ma wala au i lau fio. Mō lau fesoa soani mo i mātou uma. Anganga pa ia fio maia. Fetalai oi le fiafi nei. Tau lava ina ia whao ngā mai o mātou leo. O mātou ngutu ma wha ngai oi o mātou lau whaiwa. Ai mōli o oi lau anganga pa ia. Lau sa wali ma lau upu i la fiafi nei. Le ai o loto ma fina ngalo. Ai maise o maota ma lawa lo mātou atua. Ina ia wha malo si aisi anganga o wha wai. Le li ia lo mātou atua o ei foi se fau lan wha longo. Tama ia avea le upu a le atua matai ala i soifua ma le ola. Anganga pa ia a mataina e lau fio le nei wha moe. Whai wina e lau fio, po iatu le vi inga i lau fio. Ai tu mamai pēle whata wa i lunga o i mātou o au. I lo ngoi Jesu o mātou te talo ma wala au atua nei. Amene, ma amene, ma amene. Ea, ia le li nei fiafi. Manatu o le a whai ialo leo. Whai ma whonga tau moli o le mātou au nei fiafi. Mātou te whawhelo ai atuai, ma whaatalo whaatuai. I lau whaasaunga sa moa nei tū lau leso. Ia mālo le soifua, mālo le langi mā. Whaapitoa hoi sa mātou whaatalofa. I le au whainga luenga pa ia le tua. O lo whapena o na tala whauto. I to tonu hao te oro nei. Ia mai se foi turu inga o le nei la langi. Whea lama o e maua mai ei le nei sa wali ma le nei whe au o le malo le atua. Ia mātou te whaatalo whatu ma whaafeilo i atu. Ni suafa manu malo lo tātou li o Jesu Keriso. Ia o ia le ua mafuai nei fiafi. Malo le on sai malo le whatoto e ngā ruenga le atua. Mātou te whaatalo whatu foi nei o mātou mātua taitai. Sunga la apostolo pasta whapaia, kalwaria tu inga mala, whapele whalitua i a heda. Ia mai se foi sio mātou a inga lotu, Kingdom First Ministry, au kilani, meleponge ia whapea Samoa. Ia le ngata foi lea, o Leatinuu Keriso, lea Ekalesia, ma lea Ekalesia, e manatu ma le tentonunga, ia o tasi tātou i a Keriso. Pea lava e ngalue ai i ngā luenga le atua. Ia whātalo whatu lo uso nei Kingdom First nei au kilani ia te oi nei tu lau le aso. Ia malole, on sai malole whātotoi whiau mga luenga le aso. Ia oa mātou whātasi nei
ma le sunga ia Talia Lene sopoanga ia le to te sila mai ia le alala tu le tu tamatau ia me se foi o le sunga ia tutuafi Petone ia o le alala tu le tu le tamonga vale ia Malofou sila fia Samoa ia o matou te o mai lalo le ngaluenga i tas ro matou ngalulue nei lalo Kingdom First Ministry i lalo le taitainga le sunga la apostolo pasta fa ia Calvaria ia mal fatu ia hera ia ele ia la sesi ese nefia ia ono matou te o mai lava i Ekalesia tasi nefia ia o sa matou fatalo falea ma se fatu lima ia wala fasausanga Samoa ia pe fia fai se lua saunoanga pe le ai ia on tatou le tu la o le fiafi ia ale ai o la tatou ia le tu le fiafi ia masalo o lo ia inicio o lo lato muri ta ia pea ia le nei pol kalame i astofi tetas tala inga le o le malo le tua o le ala matou te iai i le tusi le o ngaluenga o lo faa uru tala ina e pea o le Faasalalauina o le Ekalesia o le ala na matou faasoa tu le waiaso le ua tua nai ma faa umatu ai le mata upo e walu ina ua alu Filipo o le e tala i le tala lei i Samaria a o le mata upu la iwa le la e manatu nei fiafi o la matou se e mai ai o le foi la Yesu inga i pa fai e si la fo i la utuspa ia mai fai tau i o le mata upu le iwa o le tau tala i le Valaauina o Saulo e Yesu o i tonu wala le matou te fia fasoa tu e neve a uma foi pele uma ia au li foi de vai aso ia matou mai fa uma o le mata upu le iwa e tolu sfulu tasi ia foi upu mai le foi upu mua il foi upu e tolu sfulu martasi ona uma ilea ole famtalanga e mata upu le e iwa o Saulo malona Valaauina ai to e amata tu ilalo le si vaenga na ilalo na ua to e amata mai a Petone foi pula i e tons fumatas ia le mato te fia fasoa tu ai foi le ia il le fia i le Valaauina le ai su o Saulo e fai mana au ona tatou vava ai le leia ai o lea ua sawaina le Ekalesia ua Faasalalauina a o le mea le ua tupu o lea ua Valaauina ma le tangata e Yesu i o Saulo e le o se tangata na iai ma Yesu e taimi o Yesu e le la vea voi le to sfululua lena to tofi e Yesu i lona taimi o Saulo voi ele va ai Yesu ele va ai Yesu tangata le a tatou no fola mo tatou va ai i le tua mana fuafuanga o i tatou te loi le maofa ma le matai sau o le tua ele me fai ona o iso tatou lo o le atua ai o le atua o filifilinga ho e fai le atua only by himself ele interfere fu yes tangata i fuafuanga ma plan le atua pe o le mea le o mo ai ava ai le amatanga o le mata upu fai mai ua o le upu le o le mapu ngata mai e ko le fasa mo le sa mo le au no fola ma fo le sa wa vai foi o de upu pe ko upu ngai ko o le mapu o le ngata ma le mapu ngata mai pe ka waka kai e vai foi le lu
o ie e tātou mau whai ho i tua a ma to i ina o si o tātou wa tanunga lako wha li ua i whasa mole dia kuspa ia an ma ia i ulu a ngofo lea uia mo kiloi o le tua inga tangata lena i Saulo o le tua inga tangata hoi lele o le mapu o le malolo o le ise malolo o le tangata ua ile wha mata wina o le o tangata o le Ekalesia a wawa aila ia ile amatanga e whōringa mai o le ngaruanga tangata lea sa ia fusi tangata i Jerusalema ma a mai il whalpui o le ngaruanga lea tangata lea ia o tangata o le Faasaio o le tangata sa ola i lalo o le tūla fono o le mele na mafu ai ona ita tele tangata i talitonu Malofou lea ma le ingoa leo Yesu a mai se le ingoa Yesu ma kua ika kele ika mai o le mea lea wawa aile i le tangata le ingoa Yesu ua ma kua i makau kia le sau wao tangata e le amatanga mai o le mata upu lea a kilo la i le me o i tatu kei loa ai le loto le tangata le ilana mele e fai o lewa uma i Jerusalema a lewa alu fai taunanga sili e a mai ni kusi o fai ave ye e alu mai ai o le mea ka o tamaseko o tamaseko o le lau mua suria alu aku i Jerusalema pasi mai Samaria lai ka ala i eia Filipo la kua alu ai luma apa ai lai winga o tangata ma le tala ele ai ma se kala fai taulanga siri nga fai kangaka nge pa kusabu saungi mai ke sau ke aru makusi e tamasi e fusi mai kangaka o lopu le no nga fai ko akasi ai le ula le ele se loko fai taulanga siri nga fai ele mele o le loko o tangata o longa ia songa ke le loa ia o uopo le arko inga songa le e songa ia le usor ni o ia anga planning a mare me le ilanga alu tamse pa fai tau ia le fiong pa ia le tu ele o se fai tau langa sini po kangaka ia tongu o le lotu ai utai fai ko kasi ai Saulo le wai loa e Saulo le wa mai tangata o le lotu fal pui a le ala manga o e alu tamse wai le mamao le me e alu i tangata ata to no fora mama ko ile ato no fo i e mana ia fo ilo na ia la ngona ai ile mau le i sai lima pas lo fai pula e valung male ipa o ita tu te loi e se a o tatu manatu mo tatu wala e se le manatu mahala e mau alunga pe o le langi le mau alunga o ala ma manatu o le tu le manatu o le tangata lea o le la alu i o lima ko i kua banu malaiva ia pa mo bole a pasta pe ma le fai tau mai o le mau e ko le mo moli tu ai ale ia le fe au le uso le fai ia Wow, manatu e leo to manatu. O wala e leo to wala. O feta lai mai ai o. Wa e o na sini o mawalunga o le langi i le larolangi. O fa pea o na sini o na mawalunga o wala i o to wala. O manatu e sini i o to manatu. O le mea la lea e le o ilo e Saulo. E leo iloe Saulo ia le fina ngalo o le atua o le mafau o Saulo pau ale mele maho foi Saulo o le kapere o le loku se tulou lau fa mo sa mo ba o close down le loku le aongi ko i se ba ongi ko fa longo se si le ngo Yesu
o ila ile vaenga le la mato fai tau atua ia foi upo e ono ia na solo to le mato o la foi ia faso ne ia ona tu atu e foi le uso ia tatu fai tau mai le foi mua i foi upo e ono wa mole ia a ua mapu ngata mai peo Saulo i whamatau ma le Seuoti le au so o le li. Walu atu ia i le whaitau lang sili. Ua whaatonga atu ia te ia i tuse awe i su nako i tam seko. Pea a whaina te mauai nisi o le na lotu. O tane a toa mawhawhine. Ia fusi matai mai la to e ia i Yerusalema. Walu atu o ia, ua lata i sama seko, ona whafo se i mai ai leo, pula whaatali o mai a te ia o le malama mai le ami. Ona pau leo o ia i lalo i le ele, ua whaaro atu i le siufofonga, o lo whapea mai a te ia. Saulo, se ale mea wa e saua mai ai a te au. Ona whai atu leo o ia, leli o ai e oi, ona whetalai mai leo leli, o au o Yesu ua e saua mai ai, o le mea whaingatai atu oi, ona a i tui, ona tete ia, ma ua matau, o whape atu, leli e, se ane mea e te whina ngalo i ai o te whaia. Ia, lea la. Tua ai hoi la ile o i tatu te loai, o le te mahaloa poto, o le te mahaloa ta mai, o lana sau ni uninga malana ta pena penanga i langa mission le aluai, na ta pena le leia, ai wai hoi lei pe o no whai atu, e lei whai mai, whai tau langa siri, Saulo sau e alu i tamasik, le o le loko au, Saulo whai ine mere, manga o e mai tusi alu mai ala e alu la i sunako wa o ingale tatun o le matangata ia le o le loto fou le tangata ia o fatutua ia Yesu ono yuta ia o isapati ona o male o tangata o falongolongo le faitawina o le tula fono o kusi ia ta pena o tusi o tusi sai e le pule e le forestry watu le fai tau langa sili i Jerusalema i le fai fe aulai o le Faasalalauina tamaseko a le pe fōringa mai e le kasi se sunako i tonu o tamaseko ne fa mai o kusi e ave i sunako o lo winga e le kasi se sunako se vai le ke leo le ngaluenga o lela alu tangata fai alono manatu atoa malanga mission le alu e fai o le sai mai o tangata o le loku le ai a mai o le mema mau e mai o Yerusalema i tuu le fai puipu leana e whaalongo le mau leana mato fai tau hatu i sai e lima fai pue walu marei o sea o onga fo ina mo tato o manatu ko lele kau ke mangaku i se mea le anga fai le istanga ia e ke lilo o la fo saungi e le tua le awala e ui mai e le tua ia oe kai pei o le mele o i fo upu ye ono no mato fai tau atu o i le Talia e Saulo ia le Valaauina Yesu wawa ai le ia pei au se la uma le mea Yesu le na fai le ula lea ai o le manei a hoi lele i atea pa wawa ai iai hoi le o i tatu te iloi nga salamoro kaka nga salamo ai sea le anga o le first time le whako a whaalongo ai a Saulo le leo o le tangata lea i ngo ia Yesu le ka lai mai e le loku fou lea le Ekalesia le whato a whaalongo a leo o Saulo i le leo Yesu o tala noa mai Yesu ia au le si mele nga kupu i ma kaia e le malama palasi lalo
So te lor mena tupu I tangata le. Makau waso. Makau waso ai sea. Leanga nga tau lana wa ai le malama. O le malama o ke wiso. Mai Yesu o aku o le malama o le alu. O le latu e alu I langa mission lea. E o mai tangata o le Ekalesia mai e whaapolonga. Anga ke leilo. Lai whaatali mai Yesu. E whaatali mai Yesu lea ua. O lo ngā ia le whamai walakalaka koe kiki hao I tamaseko. E whamai antara, whamai whaafua sei. Whaafua sei ia. Whaafua sei ia ngā. Kāri o li o mai le malama. Ai ngā kilo kuroi nunga. Kai e le malama pa ulo ila. Whakau waso. Ale mā ngai ala I pio me lena matou whaitau atua. Whai mailo mai Yesu. Saulo. Seu e whasauā mai e tea. E whesiri mai a Yesu ia Saulo I le mea ngā. Ai koe whesiri aku whai Saulo I ia Yesu. O mai lele I o ai e oe. Tau sao mai loa Yesu loni. O au o Yesu. O le kai me mua ala le whako whaalongo ia Saulo I le leo Yesu. Tala noa mai o Yesu ia. Ia laua ka waso. O anga mea ia sa whai le Ekalesia makaukia. O le si upu le mana ia le I whamai o le sauā mai e tea. O I hoi langa ngā malama I Saulo. O le mea lena te whai e tangata. Lela a koe la halu I tamaseko e whai kangaka. O lai sauā ia Yesu. Te whai mai lolo I Yesu. Se me e whaingata o na e ai tui mai e tea. O upu ranga Yesu lenga ngā keke e tangata. A whai tau e le I. O whewhi. O whewhi na ua whaalongo ma whai upu. A mise upu ia Yesu. Whai kanga e a tui mai e kia. Ia whamailo male. Male whisili le te maha. O le ala le mea te whiunga le te mana o te whaia. Si? O I le ngā surrender ai ka māloa ia Yesu. O le ala le mea te whiunga le te whaia. Manga ia. Pa penga maka ko. E ulu e te mina tāku Talia ai Yesu. Ia o telefoi nisi. Ia ua alua koe Seuoti. Ia ua ese foi mea laua koe ia alui. Pe o se awa ongana mo tātou nei tai. A whai e mai moa mai. E tupua. Ma o lea e tupua. O le ngalue a mo Yesu. Ai koe Seuoti. Ua ese foi mea laua alui. Toi fo ia I tua ia leo langa ma. Alawa o la le vai mala whaasoa I le vaenga I wha ipu. O I Lene Talia I Saulo ia Yesu e whai mōna li mōna whao. Ofu atu malona o la le mea te whina ngalo o te whai. Ia whai ako o le kau aso. Ia o le tua tuia I lua sunga po I o lua soso o mele vaenga leo. Ma le whaalo alo. Leo a mata mea tu wha te wha ipu. Maro whaso, I leri. Nen. Ia. Sei au koe wha pai koe vaenga lea. Manga I o lewa e mta. Lewa o sia po I tato whaso li tula. O le aru le leo e arrest le kangaka. E aru malbera kusai sai. Samangia. Kusamangia. Kusai sai. E whaamaungia ai le so kura fongo lea ngā kau whai. Ia male manga ia kakau, anga ia kakau. Ia o Saulo la ngalo e arrest ia ka I le Ekalesia. I le tamaseko. Ia ai ole me mari e kala lea. Ai o ngalo le whai mo ma le lua. Ai o le whai pokolu.
Wale arresting ai Saulo ia le Ekalesia. Awa arrest e Yesu. Wa reverse. Ma tole pule arrest. Arrest a o le leo. Ele loinga o ha pelo que ko fa ka u shopping. Ai Saulo le ka ofia o mambai o sa ke lo ka vale ma ia la au fa sa inga ko lo ka vale ia open. Ole pela la arresta o leo loinga ole ave o leo longo officer station ia ai le fai o al pe fai fa ka uto ke al pe mere loinga ola o busca el leo mo ko fo o mere lo ke bi le winga le mere le arrest ke lo Yesu ma arrest for Yesu na arrest Yesu ele foi ka lo silim fika loma ai o sai o songi no ko yuko Alwa kwa yuka songi Yesu mai o ka ngaka o le wanga langa fai mai ka la ngis ka pokol kus pa ia o Yesu mo so e kukusa marko foring e kusa le umbia na poru e kusa le umbia ko apa marko foring e fai kala ngai lo le popo fe Yesu mai yuka o le songi o nga rest foi la Yesu ai o ile tala le nga rest Yesu lo nga la ku le sai binta ngata o le manga ia nga arrest la Yesu fa mai lo le la fa mai fa poi e fiku mai on fait la mai so le ia sa se le meu te fin halo te fa mai Yesu ku ilunga alu le ai o ka o kia ke o le loinga e o le winga nga le upu arrest e le ko e fai se lo ko so wa pe nga ka nga sa renta lo nga so lo ia Yesu fa pe nga ko kai pe arrest ka le lo mo le wol e le ko e fai so ko e ka ke alu muri le ia mga yo ka lima luma po ku fu ia mo fai le finga lo le fa pe nga ko mo le nga tupu ia so inga wa rest e Yesu vai la ese e fie vela fie kamalea fie fa sewa e sa ma rest e Yesu ai o le manga pingi pa ka ki lo ku ai ngo ka was ia ai mai lo ola look for you mai Yesu ia e alu la ide ai ola ele alu rest me nga ai ola alu fa lo mo me fa ka me nga ile me ko nga foi amen ia ke so nga fa pa ia ku ile van ta ole le Valaauina Saulo ile fa lo te lina le mo Faasalalauina le Ekalesia bai ole sui me mai nga ni le ole mangko le fe ka lai ai Yesu le mtanga mai au ia le ko se le ma se mo mana le fora o mo mama au mo fo ai ida uri ole o manga ia me fa ai fu ki mo ke ka ia ko correction e uri ia o ke ia le o ile pa ka ku e sa o ngale fa ku e varu le sa tu i masuni pa ka ape ai fa me le tu a ko le ola fa ile me nga fa ia ko ia pa ka i se le mo i te sa ma ri mo ia ola fa ka ngaro le fa ko le ai fa kala me fa ko sa wa ia le foi la pe ai sa ora sa wa ngai pe kamba ku mo i sa no ngai sa wa aleluia ia pe sa o sa ki ko ile vai no manga ia le wo tale mai ile so fi fe le Valaauina o nganga surrender ilo masaulo ia Yesu ele iba peonka o ele iba ai saulo ia Yesu nga o kala male ngo Yesu ni falo o saulo kala inga o posko o i mai saulo o o nei mo ai fai mai o ke aru yuko ai fai mai ke aru kai on menga ka surrender o surrender ia saulo ia Yesu ai ele iba ai ia saulo ele ia o tu Seuoti. Malo mole. Faso ai mas foi le amtanga tatung ja o. Aleluia. Ia nga renga ele upunga le mo i ma o mapunga ta ma pi folinga no se kau fa mo fie inga wala na pi se fai ka o pi folinga no te. O le mapule i to ta ma i pole i ko o so no se va enga va penga ka va makala fa mo fie le upule o le mapunga ta ma. Ma ko livo ele u fa sa mo va no ko kama. Ia. Pi o lo winga o le ika. Ia pe la folinga mai i wale mapule le ika o Saulo ia ma fa ta u le Ekalesia mo fasio. Ia le nga o pe le sa no fa te au ni fia. Ia o le fa ka a penga le au nga o le fa ka a penga le Ekalesia. Ia o ia i ngu ia nga fola ia Yesu ka mo ia. Ale
ngofo e ko Jerusalem ia ora maka upe fitu nga ko apia me le ngo Saulo nga ko Saulo e maka upe val ia wo loko nga kasi upai la ko marka ka le Saulo ia e o mai I ta upule I va le o fa solo mai ia I nga o uma fa si o kia se ke fango alu Filipo pe o ka ia ka ko famtala nga ia so len ke ia le la o mai le wa nga o ia malanga vai nga le o le wa nga ia pe o famtala ko e ka I ne ia ia vai nga le wa o mai kusi o I fai kau langa sini ko ka o fai kau ia o foi lingo ka ia fa ka le nga lua ia Saulo au mai le fa mei pe me ia fa ma ia wa ala foi nga le ngi kusi fa ma ile mo fai nga arresting ka mo sai ka e kusa e mori ai la ia o wa fo tu si le ave su na ko kusala ori kala e wa Yesu na ko I tamseko wa e ko le kasi su lo winga ka a ve kusi a ma wa no tanga to loku le ia fusi lo la masai sai le ula le ia mai Jerusalem amen ia ai mamao le me mamao e se lau lima sefulu mai la le mamao le laku Jerusalem mai anu o I tamseko e kusa le po le fa aso po le omo aso e malanga ile kai bile ai sa vali e se lau lima sefulu mai e tu sa ma le fa aso po le omo aso e sa vali ka yo vai le mai ma le ika ke le o tangata ai la o fai kau ia kusa o Yesu ale ika ia so foi o Yesu le ika ia le ngoa ale Yesu fa le kala I mai e la o apostolo ia mai se foi o ti akono ia nga le kala inga mai nga o le si vai nga pi o tutupu ai va venga o ia ma malolo ai ma Yesu foi Yesu ale la ika kaka a te wala ko waka ko bunga o le lotu yu tai nga kula fongo nga kula fongo a mose uma maka o ye fo I o le vaenga le ye o le ko bunga o yu tai po isala e fa e la ko ko bunga ye e fa kalilo la ko mesias e a fio mai se mamalu ele wale fa e ko o Yesu mo fa nga o fo le popi mena nga I kai kele ye vaenga ala fa mo ma whakari la ko o le la ko mesia e fio mai whatupu ho ile sau whapikoa ele mamanu e loa e la ko e alanga la ko le kari a Yesu la ngaling whanga mo whalpoki meo se mea ngai pi a velo la tau manatu ma kau wha ho ile i ngoa le ka la i e koe la wari o le si me mali o le ula tala ho pasta o le si upo le message ala vanga ia ko le whapea ngamani ang koe ku kasi la me ika I Kelemi I utai le mele o kala e ko ngama riu Yesu to tu mo ko ika ia I ko ia me nga ile ka kongo e kasi nga me ai manga ia la le nga kai ia ile awala mo ko li fo o Yesu ko me o ngi o le ala upu moni ma le o ele kai ia ko afale o le nga kai ia ile awala le nga na ko ai te me le fam kalanga tu spa ia o ngai ko kongo tusia nga wenga lus fulu ngo foi po su ko mo fulu li pai me silia ku le pupula le ngai lo la amen ai silia ku le mala le nga kai ai ia Saulo ngai lo le pupula le la ngai le mata u wala nga wenga lus e lo fulu ngo foi po su ko ia mo fulu lima ku sa le ko fa makala ia I kangaka ia ngau temen Valaauina le algo ma fai nga mol ma menga Valaauina ngai le ta upunga kusanga wenga lus fulu mo foi po su ko nga ko fai ia la nga moli mau le foi ka nga fa makala nga o le Valaauina o ia Yesu pai menga kaia o le pupula silia ku ngai lo le marosi le la ia le si vai nga ta nga ye su e ma foi au skola ku spaia ia o le ala ele Valaauina Paulo I se farsa po fe se vai nga Valaauina le awala o le aka le Yesu o Yesu o ia o le ala ku pumoni ma le ona ia ngai vai nga pi alisi me manga ia le nga ta o le ele fai se au
o le surrender ka malo e kusa o le kali fa le malo o le kali le ngaka o le malo le atua o ngai loa le kupu malonga malo Kalia Yesu e de marifa ma fa ora fa mai nga fa mai a Yesu o le silia ka malo o le ala le meu ki foi ta o le ya o le ala le meu ki foi Yesu wo ngai loa la nga sa fa ya sa kai pe ma fa matala foi au ya ele ia Yesu le kai ni ala nga mele sa fa le Ekalesia o longa ika le ia Yesu le wale fai mai sauno nga Yesu la me wa Faasawa me ya tia wa o le fai mai Yesu la me wa Faasawa le Ekalesia le fai mai Yesu la me wa Faasawa mai ya tia wa ia le ia o se koi pa popo ku nga ja jo mata upunia di ori si me manga o le vade nga fai o nga fai vade nga fai fai foi o e mai mo mo ne fia au te fatali lau fai e ke le loro 5 minuti amen vai ia Saulo o se ka ngaka sa wa te le Ekalesia o se tangata sa hika ke le ia Yesu ele puai ele fa pe ku Saulo ia Yesu se yo kai au ma lie o e le ri se yo pupula ma fai ku le se le ai ma kali na Talia ia Saulo le ala le me ke fina ngalo yo ki fai ia vi ia le ia vai fo le ke fa fonga mai ne fia fi ia fai so filinga e ke le loro 5 minuti e ka ko ke le lo fo ngi po le aka e ko e to fa ma to mo ngi po ka ko ke le lo le aso ata ia po le mi tu po e ma fa lo la malo fa so amen ia ele lotu o le mele Talia i e Saulo o Yesu le anga le sa tala no mai Yesu si mai Yesu Talia o i le fasi fai tau le i hui a u ia e o i le nga convert el kamalo mai lalo tu la fono ia Yesu me nga ren kupu i wa kia i malo ang kula fongo manga me i ia o karia lo Yesu fa fem tatu lo e lo si o la le me te fina ngalo ki fai si ama ba aila i le va henga le o le e pe ata ngia mai foi le i me e fai e tonu Ekalesia e pe o mele na fa tu halu le ai fa singo ku ia me nga fai o le ale me mo le na fai ya Saulo no le ai na sau ia le si so anania ia na fai lo fo ia Yesu e alu e su e la wala na ta usao le fale o yuta le fai pa o manu e mau wale tangata la le e ngoi a Saulo le taso wa le nungu na o le tamalo le ua lalo o Turkey kaimi ngere ainga o fao e tangata Musalemi kaimi kula i mai ai Musalemi na ala ua lalo Turkey le mere ka o taso le na whanau ai o le taimi whanau ai ia Paulo o le taimi o Roma sai lalo Roma mena le fer wa tama Roma mika i loma siksengi loma la o kaiminga lenga rula i Roma la ia le mautele i Musalemi ia la ke o dinga la mele ai o le pe ia tangia mai foi le la taita vai le taimi mua foi le Valaauina i tangata e tatalo il foi fe me fa pena ia le tenen fa tino i tonu tatu Ekalesia le me me se tangata le ua o convert pe Talia Yesu e le fa pe o wala mai o le si me au te tonu le na matoa i tali tonu ia Saulo ia Yesu o ngau kau aso
O le fai e Yesu, o le me te fina ngalo te fai. Ala ina pupula. It's a miracle. Whako a kai mi mua le whako a o ai. Ia Saulo se mea whapea. Ko a kau waso lea kanu mainga ola. Ko a kau waso lea kanu mainga kausi kura fo. A leo karango mai Yesu. Ia arau kau waso. Pi kasi ngā me angu I luta mafau fau lea I la ngona o Saulo. Ono lewa tau waso. Whalongo ia Yesu. Tala noa mai Yesu. Sole. E se upu ia na lena rei ona matau masala mo ia ma surrender loi ia Yesu o le mea lai malia wa tele me lena tupu I na o fai atu Yesu e alu le o I tātou te I loa I fuafuanga Yesu I leo langa o tangata ne o le tangata o le tangata na ola le tū la fono ala me le wo ye le ta tonu ia Yesu kia ia I le awangu la fongo manga mea ai Talia lo Yesu male faula tanga ma le ko Mafulu I Paulo se au nga oki ole me malie ole fai atu o Yesu tangata le ngoia Anania e alula I fale le wala le e fa ko ai ka ko malo Paku a hika wha mai an manga I upo Yesu na ina pa mai whaalongo o mai tala lia u whaalongo I tala o tangata na rongo winga I me hoa le whaalongo long kala e se ala whaalongo mau e whaufuanga e se le whina ngalo le atua I le skaka o lae ke le fia e le olanga o le stangata ma mea le stangata lai fai. Ai kau ke le iloa, o lau whiwhiria e le atua le tangata nana. Pe o le haka kasinga haka maa ia le I whasifai tau. Whai aku I ei ai whamai o whalungu I tanga o tangata nana. I o I saua I tangata pa ia I Jerusalem. Le fwoi lau o saungi. Sau e sai o le lopo a ule sikanga kai alua I sai inga. O fefe tangata le o Anania. Lau whai atu ia Yesu e alu ia. Yesu e ia, rama ngai ala ia o ila. Mana tua lena matu tana noa atu i le la unga Yesu ho ele ma tau po lima. Le ala ta uel me o le tala inga mori mau, Yerusalema, Samaria, o Yerusalema, Iutea uma, Samaria. Ia se ia o tu inga lala. O ila tato te loa ma o iho lena fili hai ele tua tangata le Whai le ua la fua I angkula fonga manga kusi manga meanga laku mai Talia Yesu lea lau whai atu loa Yesu le soo lea e alu ula e alu I le mea le e whamai tala tangata so le e ika I a Saulo Pero pe ika pe fefe pe ari. Pe fefe ya Saulo le la ku Saulo I sai mai tanga. Ma to te fifa I tau atu al fai upu le o I le tau mo e dona upu e Yesu I nu ese. O le tangata la le na ia ve ia le tala lei mu ese. Le ala ka ku uri maka ko le ngo ka ko ese. Ai la ma to fai tau atu al fai po e 15 ma le 11. Ya ia a ua whetalai mai le li ia te ia I nā ruia a wā o le ipu lava o ia ua whiriwhiria mau e momoli lo ingoa I luma o nu ese tupu lua ma le whanau ngā Israel kolu a wā o te whaelo atu ia te ia me tele tusa o na tinga ai o ia ona o lohu ingoa. Amen. Hei vai lai. Le ki ngala le nga ki nga ai Yesu li sa wa le li le ala la ko ingu le li nga ki nga ia Yesu li sa wa Saulo le Ekalesia le ala o ta mai fa mai Yesu o le ama ko ai o fa lia ye me ki nga ai ongo oi ongo lo ngai ngo
Amen. O le anga sa ki ngā Iesu I mea Saulo sa whaile Ekalesia. O le ala o reverse le Iesu I. Le o reverse Iesu I le mele. Mai le tū la whono e a vea ma au na Iesu. Ia koe maua lo le mele. O le makua I ki ngā le na au ngākare. Aisea. Langa lefa mai e alu fea, e alu inu ese, e alu I tupu. Ia o paulo ngā oki I tai inga, tai Roma. A kele I o kupu ngā alu e kankare. E le I o I nisi o la wali I o la o aposkolo ko sulu o lenga filfili ia pei o le tangata le paulo. Nofo Mafulu e makau kia le Valaauina o paulo e Iesu. Ele ngata ele ia onga, ele muli, ele ai, ele momoe mai Iesu, ele tala noa mai Iesu, ele kungua se la ia mai Iesu, ele whangongoka mai Iesu, ala an me le wa kofi mai e Iesu, a Iesu le loto, le loto tangata e wa ai. Pei wha arsi sila le tua i ata vita. E te mau ho I tusi ngā runga pēr kaku o ogi e. O le tua e le wa ai le kingo. Ai wa ai le loto o le tangata. Ea, a isi la waenga leo te fia whaasoa tui. O I e tolu mena o tangata. Ina ua wa ai tangata ua tālai. O paulo la, na amata tālai mai ai tonu o tamaseko. O le mea lana tupu I tangata, e tolu mea lena u au mai a hoi lele wawa ai hoi le maofa o tangata. E kei lo e mo tangata hoi lele o se kalawhakai kai o se tangata leanga hoi lele. Hai kalia Iesu. Ia Fai foi lá o kala ia o saufia kamale ama ia soi. O kau kia. Ai le tai mina vai tangata o Talia Iesu ma sui lo ola. E ofo. E ofo tangata o ke mo mau ko ia o ia. Fa ka kaula I le me pe o le mele le na o tangata. Ai ke mau ala I le foi upu e luas fulu ma lufu tasi ia. Ta mole pasta. Ia, foi po luas fuluma lusutas. Ona tala I loa le e ia I sunako o le televiso. O ia lava o le alo o le atua. Ua matua ofo I lato uma e le whaalono ai. Ua whake ane. E le o ia e le neisa sauai e Jerusalema. I e Valaau I lea lava I ngoa. Ma ua sau I nei ina ia fusi. Ma tai a te ina tou. Ile au fai tau langa si. Ora mea mo mua la nea. Uofo. O te langona ia le rope whiololo au I le ofo. O le ngu I ngā wasuia le o langa o le uso ne. Nā, e sa ware le tala leo te whai atu. O se tangata hoi le hanga, le o langa ma, fia kama le hanga, papenga, o le taimi e wa ai tangata wasuia. O le mea mua la le mo I tangata, e ofo. Le wa ofo tangata. Wa ofo I sea, lenga sau e sai ako ngaka. Le wa sau whaalongo ko ngaka, o le alanga mea lai whai. O la wala unga mai wha maia, o Iesu o lea. O le alo o le atua. Wai. Ma sau sai ako ngaka, sau la unga I. O le mea longa lua. O nai te mau al fai upo e lua sifuru mani, lua whaman mole, tatu pai tau mai ai mole. Aua tiri ai ke whamalosi o Saulo. Fe mea e utaia sa nofo I tamaseko. Ina ua whaali tino atu e ia. O le ke riso lava le nei. Si, o le ale mea ua kupu I tangata. O fe mea ai. Ai sea, langa la lau keilo. O le tangata, e le anga hana ta maloa. Ai le mako e whainka. O le tangata hoi le e whainga ka nga
e isi tangata hoi le al mele hoi o fe me hai tangata o le loa o tangata sa kausi tu la fon tangata o tu la fon ma le sau I tamase ko sai o ko le fa no ko ngaka le mele u fai le wa kala yesu pe me nga wa tan sai ma ko ka o le pe lope se me mo I po se me o le pe pelo se me fa pengale u fai Saulo patele o me mo ia ia o le si me o na te mo o fai u pe lus fulu maleono ia o Saulo I Jerusalema ona tamfai he si fatasi atu o ia so au fefe I latou umalava I atia faate I latou Ekalesia so o ia ia ora vai la ia lan mel o la so o le o Jerusalema lan mel o mo o so o fefe o fefe wa kapela ko ele convert le malo ele o mangkala mo ma Yesu le wa o manga fai lima o anania ia so o itamseko ia le ala mo sa o mai Jerusalem ia le pe o mo fo menga o ia le manatu fa pena mo le lo tangata ele te tonu ma le te se ola le to e fa popo ko le ai ke le amena I na ro fi fa so ma ia ale o tatu una ia foi me so soni tatu fa so le Maro, ye ya da fa ole la foi ole si me bang ele ke vai ko I le fai pule e va mai o tolu waso ele va ai o ia o le ai e ole ro e un pongia na kala so I mo convert I le anga pongi e malo le ko waso ele va ai le kai mi le ta waso e so e ko ele fa pen ka waso I Saulo wole ai o nga ma kilo I Saulo I ai Yesu Kristo e te tonu o nga ma fa va ai kai mi nga I ko waso ma fa va ai Yesu Saulo I lo kai mi lo sa tau o le mafu angala nga pe ka wo fi feo I nga o ko pu pula ma ka malo la ungalo ele ia so foi ko so po I po la sen na nga pu pula ma ka la ungulo mai me kilo I te mi ka waso I nga pongi ma lo vi le di ma o le si me ma o ai ko I le ka o le tu ma ke fa mai na so ska wa o sidi e sama le senza I pe ke lu fa lango le ipu fi dia Yesu a fa mai le tu ngai ia ka tengo ang ia ngai ka cheko o e ri foi fa e o ngari mo e se ma e o plan le tu e le ngal fi au fa e o ngari mo no e le ngal fi au e mai e me a lo fa le tu ai fa mai le tu so sana e u ia le no fefe le ni pe ka wa no fefe ia o fa ka ku wa solo ka le fa si le a me un ka le fa si ka ale la ku ia e u il para ai mar fefe ia en fa tino lo tu amen ia o mo le tua I o le sita I le fa no ka le tua fa o mai le tua na tama lo si tanga vai na tama o rungo tanga fa ta ba I o tanga ta vai pa ia Malaysia le amo ri si mo be manga ngai ko mo ka ko vai ka ko ai ma ri tele le vai ngai o mai ta su fa so ngai fi o le manga ke e waka umanga fefe ya Saulo ile sa wa mo le ale fu ko ke ya so wala o fai mai o ka pupure no bo mo ka pupure no fa alu le ka fa sio ke no ka Saulo ile va o umala fefe ya Saulo ile ya sa ale no pe fa Saulo no fa au ka le nga fu fe kai au ka le fu fe kai pole lo ala pole pole manga e pe fo ringa fa pe ngal mere o ia o sa le ama sa le fi
Ale fu la usau ska mo sala mo o convert ile ya Yesu mo ale fu o le fifi ka si le inka fa pe ngal maru le ya pe se o ma sa ni fifi ye so fifi le gine I ko o ka kom cha langa yesi ke lo yesi se meo fia mal malamba e se me fia fa mal malamba ka kom cha upule vanu ile o ke o pa u ku ile mta upule vanu ka ko pasi mai langa ke lo i se fesili o lo ia ile fai upunga e kolsful kasi so mo molenga o ko fo ia ia dual va ngale le fai mai kala ale e buka o fai mai o ia o te ma fai fa pe fea pe ana fa sino mai se tasi ia tia al mena ni ke o ia se fesili fa pe saka kaulanga mala malamba po la menga le fa singo ia se si wa le nga aru le eunuka I o Jerusalem ka pua saka kaunga fa singo ia sesi le mele le kusile a le ewinga ia Yesu le fai kau le eunuka ale fo I mai ale o mala malamba ole manuman e waku kanga ka fo I e waku ka pua pela le eunuka ele o ko kongu e waku ngo fo I fafo ia ai aru le fai kaulanga I ko kongu ia ava pela alu fai kaulanga I kongu me sile pa ia fo I malai fa fo ia masaule a faiala o kusile a Isaia Saulo ia fai kaule Isaia ni mas ko ia le meala ngai le nga kauloko mai ia ele eunuka I lunga le olanga mo fa ka vale vale masaua ia ava masau ia ele atua ia Filipo mai alu fa mal malama me le yo ile eunuka la alu langa fa ka vale vale le mal malama mele lenga kudi sent no le angelu ia Filipo e ora si vai o la vesi o le ngo o Yesu ele ma fai ele o fia kala ia se si le ngo Yesu ele o fia ka o ile unuka e se si le ngo Yesu o Yesu le fa ka ele maule o le fa ka le maule le madi o Yesu mo po ma ele si o fia kala mo wa nga le vesi o le fika ile ngo Yesu ia o le vai nga tauanga a o ka ka Isala e ka pua I le man e o mo foi fa me fa kari va ai alu le fai kaulanga I kongo ile me pa ia ma saule I fa fo le ase mau e mai se kusio kula fo mai ma ia o fai kaule fai kaule pe la mau le fai kaule ele unuka o le Isaia le limos fu bonu foi ko fiku ma va ia le la na setlo ia ele agenu po le tua ia Filipo fa mala malama le ile winga maule ia o se fa mal manga nga ngale o ko fi pa ia ni ke o ne foi sisi ia manga ia va ngale ko ku fa solo ma ia o ke fia mo wala ke fia wa kula fa pule go fu mal to wa pe o ile o ka pule foi pe ngata o foi ni fia o le fu o manga fe ia Saulo ile waku fa maka uma ka pusi mai la ko ma sai sai a visa e ale fu o fe ko gali piwa le ka kongu o le mau ki ngo o ngo le sa wa ka ma no ya mo si o le mau ki se ke fango le sa ku o ye mo mai kongi ka wai do ma o le sa o ki se ke fango ile sa ku o ka ma no ma fa ya pa kongu ngai e fa si o ki se ke fango ale ko la o ko vai me o sui ya ku ka ma no Vai mai fai upunga e lusul ko fa mai ua fai po ona tau pule leo I utaia fa Seuoti ia teia ua iloa Saulo ia latou tau pulenga a ua lama I latou I fai totoa o le ai I aso ma po ina ia fa Seuoti ia teia ole upunga le ipi kau fasi fai kao fa mai ua fai po o le winga le upunga ua mabaya so e tele no inga ua mabaya so e tele ngai mau le kaltia si fai kau minga le kaltia mua fa mo kaltia mua fai upu e sfufita o te leia lo atu ea loa fo I Jerusalem I na mo I apostolo ia tau ai pe tai na o ulu no walu I rapu ona o toi fo I lea I tamaseko Katia mo fai sufi. Ia mas por waru fa mo le ta. Na vai tau sanga e tolu. Ona o walua elea I Jerusalem ina ia mafelo I mo Petone. Ua po se fulu ma le lima.
o manu no foi o fulma lima no lima sulu o sulu lima so o le winga ngale upunga fa me ua fai po kusa ua mawai tausanga e tele po kausanga ko alu ese lo leo paulo alu yo Yerusalem inga ia e manga o feiroa ia Petone ia ave me wala malamba fo ia kanga inga I fasioki ake o vai na ta ua ia al me pe on ka ua fo e fe au ni fiafi ole kanga ka toa nga whao ngā ele atua o longa koa sa whao ngā ele malo le pongi sa aua au mai la le toa le whao ngā I ko kongo le malo le atua o le ula vale sa ula vale ele malo le pongi sa whao ngā I sa kangi le ula vale po le toa paulo ia alewa vala au winga ele atua e Yesu Keriso inga ia au mai longa koa ia e whao ngā I ko kongo le malo le tua. Amen. Hallelujah. Ni ia le li. Ngā whai fo ele ke whafonga mai le fiafi. Ia. E whao ngā le tua ka ngaka umara. Amen. O inga I loa po o ele isi koa hero o le malo le tua e kala ia le ngalo le tua. Ai kau mawhai asa kangi e kau fiofia o I whafo I longa malo. Aolo manga o Yesu ia te oe au mai whaau ngā lo wola ma lo malosi mo ia malona fina ngalo I kaimi e ko kongoro ngā malo. O inga I loa o oe se perfeka po oe se whai e mangalia, o oe se whai a onga tus pa ia, o oe se fola le tala le leia Yesu pe o pau. Avi haleri. Amen. Ali haleri. Ma whao ngā e le atua e Yesu Paulo e kala inga mo molina le tala le lei o longa malo ai maise o le suafa Yesu inu ese o mai ata. Amen. Tumu le tuangi e fiafi. Alo vaso. Kai ases mele to e fia pa e goe tai pe o mene na lua ta ua ole fa matau pe ua Oilele o tau pule tangata e Seuoti ia Paulo pe o kasinga me manga ia lei oilele e atangia mai e oilele ia tatou upo Yesu le fai ole a ia makua I whaalia ia Saulo me ki ngā ai onga olonga I mo lea la walaunga Launga mua le nga fai tamaseko. A ki kilo I le kala akole. E wha alua le leinga. Nga wha sola e au so o paru. Nga ua kupu mera. Wha sola ku I tamaseko I Eusalema. Alu waku I Eusalema ka la I Yesu. Ko e wha sola ko e au so I fea. Wha sola le mea ka o Kaisareia. Uma loa Kaisareia. Ko e o a Paulo le masawa. Ngake mo foi o curso por uma tontas leca que to eu o a Paulo men sa o fe o taso mo foi le unha Paulo nga le la ka ko fa solo ko ai duma male ka ngaka la le nga ko e alu mai Paulo wa el ka ngaka ngalu su e Paulo su e il mele ta o taso le ka fa solo ko ai wa le ka ka mo aku kai mi le wala winga ia Saulo e Yesu fa sola ku I ngake mo foi po e lua tolu lua fa lua lima ma ia foi ka me foi punga fa mole e le confirm me le te tau mole tu fa lua len fa sola o I ka ke lo e nga lua fa kasi o le so mai la tono le Ekalesia we need that thing Kau ke mga mier ka ko nga lue pa atas aler ba aya ko ala o ki desi so ala ngofo ala wa foi lua tolu lua fa lua lima fa mole o Fai po o le tau pule leo I utai e Seuoti a teia ua I loa e Saulo la tau pulenga au ala malamba I la tau I fai tuto le ai I Yesu le ao mai po ina ia Seuoti
a ua ave le au so ia te ia i le po ma tu ifo i le pā o le ai tu ifo i le ato o Saulo i Yerusalema lea whaasola mua lea whaasola lunga ngai ke maua foi upe lua walu lua iwa tolu sifuru lua walu lua iwa tolu sifuru ea tatu whaitau watasi e ia sa feo i foi o ia ma i la tau Yerusalema ma tau tala wha maa losi le suwafa o le lii o Yesu ua tau tala foi o ia ma fefina wai ma le au ele nisi a ua la tau tamu whai e Seuoti ia te ia ua i loa foi e le au so o na awe ifo lea i la tau ia te ia i Kaisareia o na auina atu lea o ia i taso. This is the second time. Faasola e le au so o ia Paulo mafua mai la mele wala malama e Seuoti a le mea Paulo le foi o le fola le go Yesu fola ku i filosofi mai la malama e Seuoti ia ngalu fa kasi la so ku i fola ako sola alu Yerusalema ala ku Yerusalema ka la e foi feo ai mala wali ia ai ke e mai ka e leng ia la me ka pule foi Seuoti ia fa sola foi le au so ia Paulo fa sola mai la i le mele ka o Kaisareia o ma Kaisareia ko fa sola fia i le mea masau o longa ngu mongia le ka o le ngo taso le i e o menga le ko e fi fa popo foi le i ka ko fa so nge fiafi Banga ia fe kunga ko singa fa i wele le banga le tau sa be ona fi le mule o le Ekalesia i utai o la lava Makalilaya Samaria o fa i la tau o sa wa fo ma mata u le ri ma o fa to te le so swani o le ngaka paia ma vai ia soleanga ia e fo poi mai malama haleluya ma vai fo ia fa inka ma ia so wai nga ia le Ekalesia ia le o manga ia fo pruka o fa mai o fi le mu le Ekalesia ia lo inga o le fo e kupu ni Kelemi e ai fo ia me saki ai ia ka ko fo la ni Kelemi haleluya ia ai ona inga lo ele pope ele fa foi fa solo a mole no rangi le ka ko e ia so malu ola fa le ku va fa ko po nge so le ku askola ia fa pe ma ia fa i ku wa fa i wo mai le va le taso i nge fa o file mu le Ekalesia sa ka mo mai nge me fa nga ma po nga me ki nga sa u me le Ekalesia a lea ua fifi le mu o fa ma falaina o sa vali matau i le ngana buenga le ngana buenga ma ia tu lo sunga mo sisi banga ia o taimi ia ma ngai ke le foi le banga le o le la o mai i po ala ela ko yo so mai lu ia ka mo pira wa le ko yo po lu no na le ko fifi le mu Ekalesia ia ala mtanga tala inga ia le peka kiki lo ko le ko wa po Yesu amen ia Saulo amen inga wa musu ana ni sau fai me fa ko Yesu ai ka tu o ia ole o fifi ia o se ko fa po ma ngai o mele i to tonu le Ekalesia ke iso pe o mele nga fa ia au so o ia po ta u o tele mo o nga ki mai mo ia mama tu foi le fa so atu nei fia mo le nga lu e fa kas o ate mi le o ia tai mi fanga ta kai mi o fe so o inga ia tala inga o lamatia le soifu o le ona a Yesu ai vai le potona watu ia le uso ma le uso fa solo i disi mea avaku yo tala o ia mai me kasi ko fa solo i disi me o le ta mota tu mana o me le ta tu felamo lang ma i nga wenga le tu a vai ku disi uso ia mo so helping
po se ainga, po se tina, po se atali, po se afi. Na mia na lue vatasi fe lango ma. Ia ona o le tatu taimi. Ia le umol fi Seuoti. Aleluia. Matamo fie o le upu o le tua le fia. Ia te tono e le umol fa yaso o le tua. O le va yaso pe au ia. Te mo foi ia se isi Seuoti ia ma si foi tau mo tanga palenganga matamo fie. Ia wa la ia lo soifua ma lo wanganga ia sauni pe i tatou i tangi uma. Ai ele manatu o le wa mai i tatou talaina le fia. Ia ele tua ne ava no an tu ina tu le ava no le sunga ia tali na te sauni ele te talo fa malolonga ia tu atu ia tutu ia na te sauni ia se te talo mo le fa tanga pe a fai te fita ia ia so Lene Talia e Saulo ia fia nei ia e avea mali i mafaola i lo soifua ia mo matou i fo yola ia la sunga pasta tutu. Amen. Aleluia. A fai o e whaafonga mai le nei fiafi. Amen. I le upo le atua le sa whaafonga i le nei fiafi. Io Paulo sai le malo le pongisa. Ai na Valaauina Yesu ina ia au mai ma tai mai ki tono lona malo. Lord, Aleluia malo. E whaavavau fo i unga o malo i e rua. O le malo le atua e tau nuu le manuia e whaavavau lona tau unga. E whaapenga fo i le malo le pongisa. E whaavavau fo i lona tau unga ai panga lea. E i uleanga. E le e te tangi e le Mafulu tangi e le Mafulu tinga e le malo le o sata a fai o le te whaafonga mai le fiafi i le upo le tua sa tō matawinga i le fiafi ia vea oe ma Paulo i le fiafi ia sui ma ia fai sau tau tinonga ina ia e Talia Yesu e vea mali i mau whaola. Ia fai talo ni fiafi ia fai talo. Aleluia. Ni talo. Aleluia, aleluia. Fai tele lava Yesu. Ta Yesu. Ona lo upu. Ona lo upu. O lo upu o lo ia le ola. O lo upu o lo ia le ola. O lo upu o lo ia le mana. O lo upu o lo ia le mana. O lo upu o lo ia le Faasalalauina. O lo upu o lo ia le Faasalalauina. O lo upu. O lo upu. E Valaauina ia. E Valaauina ia. O Talia nei. O Talia nei. Yesu Keriso. Yesu Keriso. E vea mau wali. E vea mau wali. Mau whaola. Mau whaola. O tau tino nei le nei fiafi. O tau tino nei fiafi. Na maliu. Na maliu. Na tanumia. Na tanumia. Na toe tu mai o ia. Na toe tu mai o ia. O tali tonu. O tali tonu. Na toe soifua manu malo mai o ia. Na toe soifua manu malo mai o ia. Ona o au le tangata angasala. Ona o au le tangata angasala. Whaafita Yesu. Ta Yesu. I le whaola tanga. I le whaola tanga. Wa e saunia. Wa e saunia. Moa. Moa. O tau tino nei le nei fiafi. O tau tino nei le nei fiafi. O taliaina o Yesu. O taliaina o Yesu. E a vea. E a vea. Mo ualii. Mo ualii. Mo whaola. Mo whaola. Whaafita Yesu. Whaafita Yesu. I lau whaola tanga. I lau whaola tanga. E ale. E ala. I lou maliu. I lou maliu. Ma lou soifua manu malo. Ma lou soifua manu malo. Ona o Yesu. Ona o Yesu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Au whai talo le whamarolonga, ta mai, lau suafa, ta mai le alo ma le nganga po ia, ala au ai, i lau whamarolonga i lungo o lau whanau, lau ainga o tangata. Ia e lau whamarolonga le li ia iso se tasi o maungia, tau tonga ti ngā, i le ngata o tono mota, malawa o motono foi mo tanga ngasi mo so se vai Hallelujah. Seisi o laufa na o fatu tua ya te o ye pa ya tu o alfa malo lo ne fia fia so foi le so ya suani
Yes, Lord. Mana umia lo fa malo lo pa ia lo fa malo lo ia te manda malo ai na just sa mo le fa pina pa ia lo fa malo lo ia te le te fa to lo fa malo lo ia na ma tu mam sina ma tu i o to sa ma tu ia fa manu ia te ma ia lo fa malo lo ia te la tu le no ia ma tu talo ne fiafi Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Tailau whaunga e mātou uma nei whiawhi. Mātou Valaauina lo whatas mai nei whiawhi, nei Paul Kelemi lo mātou. Mātou te tonu hoi o lo alu malimana la upu nei whiawhi. Pai atu ai o finangalo maloto ai ngata idea o maota malao o mātou tua. Ia o atu e la upu nei whiawhi. Mātou te tonu whātua tua. E le fua la upu lo mātou tua. Mātou te talo whamanuia sunga le li pule, pasta maik ma le whatua, e o whamanuanga fua le poto ma le ata mai. Ia wāle whatau tai o nei ala ata lo mātou tua. Ia mō nei o mātou tangata. Whamanuia le sunga le whawhiangainga ma le whatua o nei Ekalesia. Ia iai o whamanuanga tele lo mātou. Whamangalo hoi mātou ta mā, se upu o mātou tau tala e le tusa malau whapunga angalo mātou. Whamangalo i mātou, a wao i mātou lava o tangata sau. Lo ngoi Jesu o mātou talo mala au o tuene. Amen. Amen. Ea, mai a tia nei, Leatinuu Malofou Mafulu, pe hoi sunga i le whaisa au ia Talia Lene sopo ama. Ia mai se hoi sunga i whaisa au ia Kelemi Petone. Ia mātou te whatua, wha atu Samoa, e nei a whiawhi, tō wha Samoa.